Split je najveći grad u Dalmaciji. Luka iz koje se plovi na otoke, sveučilišni grad, grad u kojem su najvažniji rekviziti sunčane naočale i moje je rodno mjesto. U svakom od njegovih kvartova, od kojih su najstariji i najslikovitiji Varoš, Dobri, Manuš i Lučac, pronaći ćete dobro mjesto za marendu. Ja ću se danas zaputiti na Firule, poznate po teniskim terenima na kojima su karijeru započeli najbolji hrvatski tenisači, ali i po plaži i dobroj spizi. Moram priznati da imam tremu. Šef Hrvoje Zirojević je gastronomski virtuoz svjetskog glasa. Još uvijek mi je nezamislivo da danas radi marendu samo za mene. Jao! Evo me. Blago meni. Hvala. Ja se osjećam vrlo privilegirano, ne samo zato što jedem jelo koje je kuhano od vaših ruku, nego i što sjedim s vama. Super. Što je ovo? Pivac na tingul. Znači jedna stara receptura koja ovdje u ovom podnevlju već se dugo radi. Ima različiti malo varijanti. Kokoš je koliko toliko bila i dostupna. Trebalo novih neka dobra tjestenina po mogućnosti da je šta malo šira. Malo ono povrća koje ste znači imale. Tjestenina se u stara to vremenu ih morala malo više raskuha da to se možete dobro najest. A kombinacija je znači povrća koje obitava u ovom podnevlju, osim te kapule, naravno, koje svugdje ima. Evo tu smo dodali malo bijeloga vina, dodali smo samo malo prošeka, imamo malo mrkve, ima kap malo domaće neke kvasine, lipa domaća tjestenina. Evo, tako jedan lipi starinski ukus. Ovo je jelo koje pripada starini i koje se očuvalo i koje se zapravo jede za marende još uvijek. U zadnje vrijeme, u stvari zadnjih sigurno 20-30 godina, malo je to povučeno iz tog nekog marendaškog dijela, ali mislim da uvijek je bilo prostora za to i evo vidim sad i po kolegama drugima koji rade, to je jelo koje se definitivno nekako vraća na velika vrata. A šta je marenda? Zašto je ona tako nešto specifično za naše područje? Ujutro i čovjeka se digne, ode se to nešto raditi i onda imate oko 10-11 uri, već je podne malo kasno. Uvijek se nešto ovako malo marenda da se može odraditi neki dugi dio dana. Teško je to iskreno odraditi 7-8 sati nekog teškog fizičkog posla i uvijek je nešto se tražilo malo ovako na žlicu, nešto što je malo kripnije, što će vam dati malo energije. Kako biste objasnili nekome ko dolazi iz potpuno nekog drugog područja, sa potpuno nekim drugim okusima, začinima, tradicijama, kako bi mu ovo približili? Po meni je znači taj neki viner definitivno ti okusi, te arome, odnosno ti začini s ovog područja koji sigurno znači čine razliku od ostatka cijelog svijeta. I to bi mu bilo sigurno nešto novo, inovativno i definitivno ukusno. Zašto toliko volimo jest, volimo sjest uz jelo, volimo popiti dobro nešto? Što je to što nas... Mi smo ovdje ljudi, malo taj nekako južniji dio gdje je sve nekako malo laganije. Kad dođu na obaveze posao, dobro, mi to profesionalno maksimalno odradimo, ali sami čin jedenja hrane, ispijanja nekakvoga pića, volimo se tu podružiti, zabaviti, opustiti i taj dio hrane i pića nam čine taj. Dakle, mi uz dobru hranu nudimo i to da čovjek stane i da se opusti i evo, pogleda recimo malo iza sebe. Apsolutno. U nekom dobrom društvu. U nekom dobrom društvu. Naravno. Što najviše volite drugima pripremati za marendu? Ne znam, orzi fažol, evo punjenu papriku. Zbog samog nekog postupka čina pripreme toga umaka, recimo dolce garbo, ovu jetricu malo na kiselo s purom. Sjajno. Tako da jako puno stvari ima šta volim recimo za te neke marende, napraviti dobar brujet, neku dobru gregadu, nešto to. I šta je dobra stvar u ovome svemu nakon toliko godina, 30 i evo još koja, meni je svaki put kad to spremam uzbuđenje, pa mogu reći doslovce kao prvi put, jel? Ujutro kad krenete put restorana i to sve, i svaki neki novi izazov, stvarate neke nova jela, onda kao dijete se u biti igrate
znate dobro materiju i onda stvarate neke nespojive nekako stvari. Nema umora, nema zamora, sve mu je uloženo ono, ne samo vrijeme, nego ogromna i energija, i ljubav i strast i evo. Vi ste sretan čovjek koji radi ono što voli. Jesam, jako. I ta ljubav ne prestaje. Jako. Moja mama bi nama znala reći kad smo bili mali, kad bi se naljutila na nas, napravit ću te na tingul. Tako da ću ja sad krenuti jesti ovaj tingul prije nego li se oladi. Dobar tek. Dobar tek, hvala. A recite mi koje namirnice koristite, to sve pripada ovom podnevu? Pa sve odavde, definitivno ova priča, pogotovo priča Marendi bi morala biti nekako originalna, kao što je nekad davno prije bilo, morala bi biti nekako autohtona što se tiče nekako namirnica, da iskorištavamo te namirnice koje su ovdje u nekom našem području, gdje već upoznajete ljude, neku baku koja radi luk, koja radi kapulu, gdje ima dobar petrusim, u neki selen, u nekoga barbe, koji ima tamo nekakve dobre domaće kokoši ili neke piljce ili neke odojke svinje ili nešto janjetine i pokušavate se okružiti za tu neku priču koju radite, ali ne samo za tu priču Marende, nego praktički za sve. Što vam je najdraže u ovom poslu? Znači prvo što svaki dan je isti, bez obzira što imate i isti meni, isti jelovnik, radite ista jela. Adrenalin je jedna ključna stvar koja pokreće uvijek tu neku emociju, strast i ljubav prema toj kuhinji, stvaranje nečega novoga, novih nekakvih ideja, ali definitivno ljubav je tu presudna, strast prema tome poslu, ozbiljnost prema tome poslu i nakon ovih dosta godina u ovome poslu, nekako mislim da dolazi neko i vrijeme što se tiče zrelosti i svega i otkrivanja istine, da ćemo napraviti možda jedan kat rez u životu što se tiče kuhanja, nekog izričaja i da ćemo se, mislim, vratiti ovako na ove stvari koje su vas, ne znam, uvele u život dok ste bili mali i evo, mislim, i prehranile generacije i to, i mislim da je da to zaslužuje definitivno još jednu dobru priliku. Ja se slažem s vama. Hvala vam. U to ime. U to ime. U zdravlje. U zdravlje. Snimanje je završilo. Ekipa je pakirala opremu, kuhinja se nastavila pripremati za početak radnog vremena restorana, a ja sam još uvijek sjedila i jela. Hrvoje je tradicionalna jela, koja su odhranila siromašne stanovnike naših krajeva kroz povijest, pretvorio u umjetnička djela. Mada sam u svom rodnom gradu, ovo je bilo jedno značajno putovanje. Putovanje ne samo u povijest ovog kraja, nego i u moje djetinjstvo, bezbrižnost i toplu noninu kužinu. Ostavite svoj branč doma. Dođite kod nas, u Split, na Marendu.